Angibelelwe ngane zakwethu ke phinde futhi nginamukele channel hamba phambili imfezeko medameni lami igama ngumfezeko Ntuthuko Wakhumala Sibongo ila sibona amakomenti ngizophinde ngicela ngana kwethu ukuthi mhlawumbe ngoba semusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe bese ngilandela enkundleni zokuxhumana ku Facebook @fezeko_162 laphana ke laphana ku TikTok bese kuthi ke Instagram fezeko_162 emene ku Facebook mfezeke la sibona yamagumede Khumalo ngaza kwethu ke sokusabalela ivideo trend enkundleni zokuxhumana la umntana omncane ebonakala ke esijabulisa ke laphana ke siyazi ukuthi ke kuqeda kutrenda ivideo yentokazi uNdlonkulu laphana ke eyakwamthiya ke lapha ekade ibonakala ke laphana ke izenza ngenye indlela kanza kwethu ke la khola ukuthi ke amavideo amadala komunye umuntu kodwa ke wayefuna ukuthi afake isamba semali ukuze ivideo yakhe angayisabalalisi kodwa kubonile ukuthi ke uzoyifaka uze kube nini imali ngoba uzothi ayifakile mhlawumbe aphinda fonenye wasethi kungcono ayisabalisi namhlanje ingane kwethu kuthanda ivideo enkundleni zokuxhumana la khona umntana omncane okube uthi uneminyaka engu14 laphana ke ezenza ngomone ngane zakwethu nanokuthi ke sekubonakalile izinto eziningi abantu sithenda lezi zinto ngane zakwethu angazi mhlawumbe ngathini ngane zakwethu ke okwakuphawula kodwa ingane zakwethu ke engathi inselele enkulu ibhekane nabazali okanye abazali okumele babhekane lenselelo ukwazi ukuthi bakhuze izingane zabo laphana nokuthi ke nje umntwana ngiyazi ukuthi njengamanje technology siphezulu kakhulu abantwana bayashesha ukuthola izinto ezifana nama cellphone engazi ukuthi umntwana mangabe sene cellphone uqhubeke umlandelelo ukuthi ngempela usayisebenzisa ngendlela okuyiyona noba ngempela lezi zinto ziyabonakala ezinkundleni zokuxhumana bese umntwana uyabona ukuthi ngempela ukutrenda kulula kanje leyo ndlela lapha nagcina senza izinto ezifana lezi zinto ezenziwe lengane oyibona la esithombeni ingane zakwethu mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlana comment section ngane zakwethu mina sengiphela amandla ngazi ngizothini kodwa ngizamile nami ngikubekayo ngalolu double thinda nje elaphana nje ukuhlemeleka kwezingane kubonakala siphume esandleni ngenxa ke yezinto ezizibona emafonini izinto ezizibona komakhala ekhukhwini bazo ke ingane zakwethu thina kwakuphawula hlala comment section ngizwe lithini lwakhuvo ngalolu daba ngane zakwethu mhlawumbe ukuthi akwayibona le video ngiyazi ukuthi ayivumelekile ukuthi ngene la ku YouTube ngamiswa nokumisa khona manje leli khasi ngawuphinda ulibone kusukela namhlanje kodwa ngane zakwethu ke wenze lo musa ungenzela Facebook mhlawumbe kufezeko ila sibona yamakomenti uzoyibona i-account wengane zakwethu nama followers awu-80,000 lapha ngane zakwethu ke bese ke mhlawumbe uzobona ilink ngisazozama indlela ukuthi ke ngifakele link ukuze ubone straight le video nakube ke kungivumelekile ukuthi ngenze leyo nto kodwa ke sengibuka ukuthi abantu abaningi bazongihlupha kuma inbox kodwa ngenza ukuthi ngizoyenza ukuthi ke ngifakele video bese uyangifollowa khona lapha ke ku Facebook ngila sponsor ngiphuma nje ngaza kwethu ke ngiyathembisa ngiyabuya nezinye ezilandelako ku video landelako kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi bye bye